हेलो हाय नमस्कार। मुझे मोर द्वितीय वीडियो अपलोड करने जाऊँगी यूट्यूब रे। वीडियोटी आज आम विषय वस्तु रखी क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन बा नाउन रो विभागीकरण। आम गत वीडियो रे देखिथिले जे नाउन को पांच भाग विभक्त कराई, जेमिति कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन है कौन? नामवाचक विशेष्य। कॉमन नाउन जातिवाचक विशेष्य। कलेक्टिव नाउन समष्टिवाचक विशेष्य। मेटेरियल नाउन वस्तुवाचक विशेष्य। अब्स्ट्रैक्ट नाउन गुणवाचक विशेष्य। प्रॉपर नाउन क्या कहुए? प्रॉपर नाउन बा नामवाचक विशेष्य। The name of a particular creature, place or thing is called a proper noun. गोटे जेकोसी पर्टिकुलर निर्दिष्ट क्रिएचर सृष्टि, प्लेस गोटे स्थान कि गोटे जिनिसर नाम को प्रॉपर नाउन बोली कहुए। पर्टिकुलर जार कि ठीक गोटे नाम थी, जमीक आम मानकर गोटे गोटे नाम अच्छी, सेमती पर्टिकुलर जार गोटे नाम थी ताकू प्रॉपर नाउन कहुए। एमती कि मोर ना बाबुनी गोटे गोटे गाँव नाम दे पार, मिर्जापुर गोटे सहर नाम कटक, गोटे भल पुराणर नाम बाइबल, गोटे बारर नाम मंडे, एमती गीता, इंडिया, दी महानदी, एगुरा सब हूँ प्रॉपर नाउन। केवल मनीष कहले कौ मनीष जानी हेब ना, तेणु तार नाटा गोटे देदेले से गला प्रॉपर नाउन। केवल गाँ कहले कौ गाँ जानी हेब ना, तेणु तार गोटे ना देदेले सी भी गला प्रॉपर नाउन। एमती खाली जदि आम कह सहर, सहर कहले कौ सहर जानी हेब ना, जदि आम सहरटर ना कटक देदेबा ताल सी भी हो प्रॉपर नाउन। तापर गोटे बार आम जदि कह ऑल डेज, दिन गुड़िक कौ दिन जानी हेब कि, तेणु गोटे पर्टिकुलर बारर नाम देले ता हम प्रॉपर नाउन। जमीक मंडे आम देचे, केते गुड़िया आमर एपिक अच्छी, सब पुराण ग्रंथ सब अच्छी, ता भीतर गीता, महाभारत, रामायण, आम ता भीतर गोटे को देखिले जमी गीता कहले आम जापर। सेमती इंडिया कंट्री कहले कौ कंट्री जानी हेब ना, तेणु गोटे देशर ना दिहला इंडिया, ताला कौन प्रॉपर नाउन। तो महानदी, नदी कहले बहुत नदी अच्छी, से गुरा कौन कौ नदी जानी हेब कि, तेणु आर नाम दिहला प्रॉपर नाउन दी महानदी। सेमती कॉमन नाउन कहले ए कॉमन नाउन इज ए नेम that is given to any one of a class or kind of persons, places or thing. कॉमन नाउन गोटे नाम जहाँकि क्या दिया जाता है, गिवेन टू एनी ऑफ ए क्लास, कौन सी गोटे श्रेणी को दिया जाता है, कौन सी गोटे प्रकार पर्सन व्यक्ति को दिया जाता है, कौन सी गोटे स्थान को दिया जाता है, और थिंग्स। जमीक कि बॉय, बॉय कहले कौ बॉय जानी हेब ना, को बॉय कहले विभिन्न बॉय अच्छा, कौ बॉय को जानी हेब कि, जानी हेब ना, तेणु यहाँ कॉमन। बॉय कहले कॉमन। मैन कहले विभिन्न मैन अच्छा, तेणु यहाँ कॉमन। किंग कहले केते गुड़िए राजा अच्छा, तेणु यहाँ भी कॉमन। टीचर कहले बहुत शिक्षक अच्छा, ये भी कॉमन। एमती विभिन्न कॉमन नाउन थाए। कंट्री कहले कौ देश जानी हेब ना, ताले कॉमन। जो गुड़िक कहले समष्टि को बुझेब, बहुत गुड़े जिनस को बुझेब, जमीक कि पर्सन कहले कौ पर्सन जानी हेब ना, प्लेस गोटे जगार नाम कह, मुझे कहबी आई वेंट टू ए प्लेस, गोटे स्थान को गली, कौ स्थान को गली कहीला नहीं, जदि से मुझे कही आई वेंट टू कटक, मुझे कटक गली, ताहले गोटे निर्दिष्ट सहर को बुझे था, से प्रॉपर नाउन। किंतु जोटा कौन निर्दिष्ट वस्तु को कि पदार्थ को कि कौन स्थान को व्यक्ति को बुझाए ना, से कॉमन नाउन। यहाँ समस्ते को बुझेब, कौन निर्दिष्ट लोक को व्यक्ति की स्थान को बुझेब ना, से कॉमन नाउन। बॉय कहले कौ बॉय को बुझाऊँ कि बुझाऊ ना, तेणु यहाँ है कॉमन नाउन। आ गोटे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को गुड़िक जो गुड़िक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ सिमिलर पर्सन्स, से एका भाया पर्सन हो, लोक हूँ, थिंग्स हूँ, जिनिस हूँ, टेकन टुगेदर एका सागर नि रिगार्डेड एज ए होल, एका सागर परिगणित कराई।
ଯେମିତି କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ କହିଲେ ବହୁତ ଏକା ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ନେଇକି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅଲ୍ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନେମ୍ସ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ନେମ୍ସ। ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ, ସେମାନେ ଆଉ ଖାଲିଟାରେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର? ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ। ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷର ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍। ଯେମିତିକି କ୍ରାଉଡ଼ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲେ କଲେକ୍ଟିଭ୍, ମିଶିକି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ହେଲା କଲେକ୍ଟିଭ୍। ଆର୍ମି ଗୋଟିଏ, ଆର୍ମିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୈନିକ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍। କମିଟି ଗୋଟେ ବୈଠକ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି କମିଟି, ଯେଉଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ମିଶିକି ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍। ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିବେ, ସେଇଟା ହେଲା କଲେକ୍ଟିଭ୍। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷକ ମିଶିକି ଥାଆନ୍ତି, ପିଲା ମିଶିକି ଥାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍। ଆର୍ମିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍। ଏମିତି ଯେଉଁଠି ମିଶିକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍। ମେଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? ମେଟେରିଆଲ୍ ବା ବସ୍ତୁବାଚକ। ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ମେଟେରିଆଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ which is measured or weighed but not counted is called a material noun. The name of material substance, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି କେବଳ ମେଜର ବା ଓଜନ କରିହେବ ବା ମାପି ହେବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମେଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଓଜନ କରିହେବ ବା ମାପି ହେବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମେଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍। କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଓଜନ କରିହେବ, ମାପି ହେବ, ଗଣି ହେବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମେଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍। ୱାଟରଟାକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା, ଲିଟରେ, 2 ଲିଟର, 3 ଲିଟର, ଏମିତି ତାକୁ ଆମେ ପଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ଅଏଲ୍ ବି ସେଇଆ, ତେଲକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ରାଇସ୍, ଚାଉଳ ବି ସେଇଆ, ତାକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ମାପିବା, କିଲେ ହେଉ, 2 କିଲୋ ହେଉ, 3 କେଜି ହେଉ, ଏମିତି ମାପିବା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସୁଗାର ବି ସେଇଆ, କାଠକୁ ସେଇଆ, କାଠକୁ ଓଜନ କରିପାରିବା, କାଠକୁ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ, 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏମିତି କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଲ୍ଡ, ସୁନା ହେଉ, ଯେତିକ ପଦାର୍ଥ, ଗୋଲ୍ଡ ହେଉ, ଆଇରନ୍ ହେଉ, ସିଲଭର ହେଉ, କପର ହେଉ, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ, ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଉ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ଓଜନ କରିହେବ, ତାକୁ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ'ଣ ନାଉନ୍। ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ କହିଲେ ଆମକୁ ବୁଝାଏ କେଉଁ ନାଉନ୍କୁ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେବଳ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍କ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଫିଲ୍ ଭାବିପାରିବା, ବଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଅର୍ ଟଚ୍ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ, ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆନ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍କ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେବଳ ଆମେ ତାକୁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଭାବିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ କି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ଯେମିତିକି ଟ୍ରୁଥ୍ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା କି? ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ। ହିଟ୍, ଗରମ, ଆମେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା କି? ଦେଖିପାରିବା କି? କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ପିଲାଦିନ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କି ଛୁଇଁ ପାରିବା। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ତାକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଗ୍ରାମାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଫିଜିକ୍ସ, ପଲିଟିକ୍ସ, ରାଜନୀତି, ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା? ଅନେଷ୍ଟି, ସାଧୁତାକୁ କେବଳ ଦେଖିପାରିବା, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, ଛୁଇଁ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। କେବଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, ଛୁଇଁ ହେବ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରିହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ମେଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, କମନ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ ନାଉନ୍ ରହିଗଲା, କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କାହାର କୌଣସି
सन्देह बा डाउट थी ताल से माने कमेंट माध्यम जनइले आम आउ क्लीयर करिपरिबा। तेणु जदि भिडियोटी भल लगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे एवं कमेंट माध्यम आपण मतामत जनइबे। जदि आउ किछि करि हबो आमे करि परिबा। रोजी नमस्कार।